Karbi Prime da Birta long pen kato kavya phanta me kardom na pajuriklo. Tangte pini Karbi Prime da Birta arjuitha. Jangmini phai hini suri hini rengkor trogarni adapor phai kre sirachiti malom hanjang langso pathuak lamalong Congress pen kachitoidun MLA candidate lakha phare sira nerkep bokazan LAC rotoning tiaphan votes ke hang amaya long leaders of opposition Rahul Gandhi Congress sarkar jong si chari long te article 244A pachun vegji pusi vaida klarsa pen jaipon जो 244A इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, मैं आपको इस स्टेट से कह रहा हूं कि जैसे ही हमारे यहां सरकार आएगी आपका 244A इंप्लीमेंट होगा। और जो आपका हक है वो आपको मिलेगा, आपका जो पावर मिलना चाहिए ये जो आपकी आइडेंटिटी है इसका पूरा का पूरा प्रोटेक्शन होगा और 244 है। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर चला हूं 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा में। जब मैं मन बना लेता हूं मैं रुकता नहीं और मैंने मन बना लिया है, कांग्रेस पार्टी ने हमारे अलायंस ने मन बना लिया है कि वी आर फुली कमिटेड टू 244A इंप्लीमेंटेशन। और आपको गुवाहाटी से रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाया जाएगा, आप अपने आप को चलाएंगे, आपके लोकल लीडर चलाएंगे और आपका जो हक है आपको मिलेगा। Sonsi Mayalong, Gorav Gogoi pen kaning je ponatengke BJP party lake Karbiang long along le phelang ke jor a party Ambani Adani lapen Patanjali lapen Guru Syndicate Coil Syndicate lapen Sen Syndicate hei hoido an Congress sarkar jong si ruling long lote CM Dr. Tuliram Ronghang 2 crores corruption CBI inquiry padovekji anparta Jubingar phan Justice Palongji pusikado kavya theng no lamchak piteka Adun thu kachitong dun arara phan pachini tekang alamte rotoning tia phan mate ripak arjana long votes pira pa haipen Congress sarkar chari long lote soarlua tuma phan achiklo jonwang tangka ekano long thap piji old age pension pharokre phola pen beha ke claim ji aphan suri phoke piji anparta keso kachelang aphan suring ko ra photangka piponji pusi lamchak pipon Sir pini Rahul Gandhi yang pen artikel 244 ka implement ko pa buthak lardak pen tipu kang buthak lani pilo ini tarikh ini Rahul Gandhi dak ke bang Assam long ke campaign hisab dak pen sigi cheng long ke cheng silo Assam long 2026 election assembly campaign ni puri atala dak pen chini no dak suru hanjang langso pachu aklam pen si dak ke chok dak lo wai dak lo je BJP तुम के पिनी पेन बैंक के इलेक्शन की बात हुई जितु आइसु मत मुद्दा वेलो अते म पेपर लाला तुम के उरुना दोय लपे कुपिलो पास कीजिए चांग पेंसी लाना दिन तमे राधा फान के बाई के जाए राधा तुम कार्बिंग लोंग राधा निंग के 244A लम्स तमे बोइताई सी वेटली बोइता प्ली भाव गौरव गोगोई लपेन राहुल गांधी तमे चौक डाक लो लपेन कांग्रेस पार्टी लपेन जितु opposition alliance APHL से तुम दो ही नी पार्टी ही दानी कैंग लपेन इंदिरा गांधी हो जवाहरलाल नेहरू हो तो दिन से का दो कभी 6 आर्टिकल जितु 244A ता पिलो लपेन 6 शेड्यूल ता पिलो लपेन कांग्रेस तुम के अलाम चटकली जितु बीजेपी तुम के 15 लाख पीजीपू 2 करोड़ चाकरी पीजीपू ऑफिस तमे इलेक्शन जुदे दा फिके अमित शाह फान अर्जुलो ये 15 लाख का देने का वादा क्या हुआ? ये तो एक इलेक्शन का समय बोलने का तरीका है, एक जुमला था। But Congress doesn't believe on jumla. Congress whenever they speak, they deliver. Guys, हमें लाम चाक चिड़िया पार्टी लगे
lasin ali to pachini lo BJP long ke kroi tum ans tame pinia bangke nangling chilar no ile to aprangta 244A implement ji pula hala sohu tame je Congress tum halada ka provision pia da phita phike rada tum chito dunde pinia ni tame Congress adi deng si lapen APSLC opposition alliance dong si 244A tame char jak unji lapen jogji lapen jitu 6 schedule tame rengji lalo nani tumhar pachini BJP ato pini pen bangke election campaign ji isu velo lahalo tu message ke Sir, local meal to 44 implement kay bugalang siningilo. Sampai kita tang 15 years na nangli tuma sarkar sola elu. Kalau sudu patunci non patunci puning. question so question bang me pick de 6 schedule putame hong bidhana long ki pita lake Congress tu lapen 244A mo ani sinai ta Congress tu lapen on MOU SDC hut ke tokta with more power lata Congress tu MOS 1 tok ji putame lata Congress din si tok tikang all the power de lapen ki tok ye phan kenelep tum jitu hanti ache tailong ke bang tame Congress din hus initiative kurilo nona phi to boy phis tame ni tum lo ke jitu implement nang ji puhut ke hang ji ting hut bang ke belek party tum bang ke MOU MOS pumat bo lahai bang ke dip tik Congress party tum bang ke 244A nang ji pupo BJP tum ke nang ne pupo ke article 244 implement nang pupo mane bang ke MOS MOU ji top la soposi la bang ke bung ponlen titik la soposa ke siksak do but it is all the power that is being given and transferred or entrusted are by the Congress party, not with no other party has done this. Sir, so Sipat lang ni 244 alam ding jalo. Pini rada tum jong si BJP ki chong hu party phat. Corruption phat. De ni tuma social system ka do kawe ke peheng no phat. Dak beisa pirthe ka do kawe ki do. Tangka paisa rada long pale nahi. Lapen jitu long le phelang piat 1,52,000 bigha non corporates tuman ki pi. Hala so parties nahi. Lasi itum ke ning civil law APSLC tumpen lapen Congress tumpen rada phan ke pajoy KG phat. Rada phan pa siksak se pin pe non dhubang ke chongwai kroye phan se je itum ning civil je alliance ke do law so that they are not confused whom to vote. एक मात्र कि पहा ये फान BJP फान जे दाप पेन तुम तेरेक नहीं पुलोते लगे APSLC पेन कांग्रेस अलायंस उंजी पोजने सी रात फान पाजो के बचों वाई फान से लाइन तुम गेलो राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद Tinan malam sopor aphan birta amo ingtoniksna আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihenamo opet pot hot birta along wang tweaklo Pholoni constituency ka parlo Bonghom Thari polling station BJP Racharya Song Ingtangkring asong japo Dili Milik pen Bang Troxy Ingtangkring BJP song japo tumpen Jangmini Phaihini Surihini Renkora Trok APHLC Pholoni constituency asai hemalong chepa ogdunlo Son sila bangso Bonghom Thari pia salongke BJP ratamai pi thedung ki bipon ber adimlo anparta langhin constituency Pholoni constituency lapen Singhason constituency adoi ahoy ka chekak adimlo lapen kedamtang apor seta non kachari bom sarkar ke ACCM Dr Tuliram Ronghang MAC Kangbura ki lingatum penta lamchak chipilo setame pini arni anta thangnat kachingthur ave mate theklong le lapen lamchak pichot anvet pensi kachepa ogdun puta Dili Milik ahin pen ningje pon
Son si bangso kaching be do na mayalong APHLC Pholoni constituency amaipu Doniram Timu lapen non headjong APHLC Racharya songalong chepa ogdun Ratante rang Pholoni constituency women wing chun bangphi lesoring TP lapen district congress committee media cell in charge chunbang Babu Tokbi anparta kedamtang hini nithom aprang APHLC tiripia sai hem along kaching be do na bangphu Dilip te rang lapen mohori sinar atumta chitong dun si kedeng pon amai Pininitum Pholoni constituency sai hemalong APSLC sai hemalong Pininitum Pholoni constituency bonghom thari yes along pen kedam tang BJP along penangan leader ini dolo alang litum BJP along kedoti kaningkang samse jok ini APSLC presiden madang ke India Alliance candidate labang so party long si punya bangke nang claim nang dam dun pupu pinia bangke nin tum sai hem long welcome lo aselang litum bhan sita me churo parlo an so se ne tum Pholoni constituency aro pen sita me la India Alliance candidate ke pakai dia bhan an so se claim rapet dam rapet pen tum ong dung abut ke pakai pen dia bhan la se dona tum pini Karbi long autonomous council long ke cari Tim Karbi Anglong madang te BJP tuliram rong hang bangke jokce o jokse ini bangke BJP along penalam de kunci ulo lape non ki bangji MLA election non tarik sirket bang fukang wai hala bang so armia bangke la India Alliance candidate ti Aisar Fansi bong hom tharia PS along penke ong dung abut ke pahai pon pu lang litun secap pon elo paselang litu mahin penle labang soalam the bangke klau dak nang pace tan ponona alang li dili mili ka hempo alang lo mili tum BJP long pensi PLC long bang nang kok ma solam BJP mili tum BJP long serap tu dun bom sitame lem dun bom dam dun bom sitame BJP tum rat aphan kelang pang kriwe lason tukong lo la sini li tum ning bang insam ko edalo titit edalo nilitur mate ilitur ilong suara mate ilu ke lomakai besom si reng nai ma jogi ma obisi parti si tunai ma sinilitur tingwai ke khan ke si nilitur rongalu ke mutor ke mutor ke tingwai si pinia bangke da India align lo mate PLC asai hemalong kewangke la hello to grepi ni bangke BJP mate kutuma jana kakye chipo ogdun pekhelo tang te pinigar bi prime time biota bangke kangtonik lo kadoka vitame 2 me thak me kurwang thru